дар рӯзи аввали ваксиназанӣ дар Тоҷикистон Осама Макави, раҳбари намояндагии Сандуқи кӯдакони Созмони Милали Муттаҳид ё ЮНИСЕФ дар ин кишвар аввалин касе буд, ки ваксинаи зидди COVID-19-ро гирифт. First of all, the reason I have decided to take the vaccination are different folds. سبب اولی که من نخستین شده این واکسن را گرفتم آن است که 100% به تاثیر مثبت آن باور دارم. تا حال در جهان بیش از 22 میلیون نفر واکسن استرازنیکا را گرفتند. شخصا من هراس ندارم، به نتیجه مثبتش باوری دارم. So I personally I'm not afraid to take the vaccine. I have a full confidence. پس از رهبری دفتر یونیسف، وزیر تندرستی، دو معاون او و دیگر مسئولان بخش بهداشتی کشور نیز واکسینه استرازنیکا را دریافت کردند. برای پیشگیری و پنه‌شوی این بیماری حتمی است گذراندن امگذرانی عاید همین بیماری حتمی است. برای هر یک مردم شریف تاجیکستان را دعوت میکنم که برای پیشگیری برای از بین رفتن همین بیماری پاندمی کووید 19 حتما امگذرانی کردن. با گفته وزیر تندرستی در همه منطقه‌های کشور برای واکسینه گذرانی 3000 نقطه تشکیل شده است. در اینجا پس از واکسینه گرفتن حدود 15 دقیقه در کرسی ها استراحت میکنند تا بعد از واکسینه گرفتن ببینند که وضع سلامتیشان چگونه است. پس از 15 دقیقه آنها میتوانند در شرایط معمولی کار خود را ادامه دهند. эмомалӣ раҳмон раис ҷумҳури тоҷикистон рӯзи 22 март қарореро ба имзо расонид, ки бар асоси он аз ҳамин рӯз ваксиназанӣ ба зидди бемории COVID-19 оғоз мешавад. тоҷикистон то кунун аз хориҷа 192 000 воя ё доза ваксинаи астразенекаро гирифтааст. дар навбати аввал кормандони соҳаи тандурустӣ, сокинони аз 60 сола боло, шахсони гирифтории бемориҳои музмини ғайрисироятӣ ва кормандони соҳаи маориф ва илм ин ваксинаро хоҳанд гирифт. ҳукумати тоҷикистон як моҳ пештар эълон кард, ки коронавируси нав дар кишвар аз байн рафтааст. ин вирус то кунун ба гуфтаи масъулони вазорати тандурустӣ 13308 нафарро ба бемории COVID-19 гирифтор карда 90 нафарро куштааст. оморе ки иддаи ба дурустияш шубҳа доранд ва миқёси бемориву талафот аз онро бештар аз рақамҳои эълоншуда медонанд.